Din hija l-podda numru 530 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda llum se nisimgħu minn kapitlu 13 Lucy's Last, Amy Jade Mitzi, Monica Side u Neil Hales. U biex nibdew llum din minn Auntie's Yellow Sofa. We'll see the world, just me and you, through the color of your green eyes. We'll sing the songs that we both know, we'll wait for the sun to rise. With no plans of what to do, they say we're walking blind. But I don't care, it's what we do, we'll walk without design. All of these places we'll never forget. Hello, hello. Come on, don't let me stand, you're on my own. We'll miss it too much, we'll make our way back home. With no excuse, no time to lose, we'll take off in the setting sun. We'll find the land to call our home, hard times and need to run. From all the noise and troubled thoughts, you'll find it's no surprise that it's enough to be with you, no thoughts escape my mind. All of these places we'll never forget. Hello, hello. Come on, don't let me stand, you're on my own. All of these moments we'll never erase. Hello, hello. Come on, don't let me say you're on my own. We'll miss it too much, we'll make our way back home. Bis hello, imma najtu koll l-isem ta' din is-silta li għandna. Kemm smajna hawnhekk minn Auntie's Yellow Sofa. Ola, u tajna għal edizzjoni oħra tal-poddata ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant, numru 530 illum f'din is-sensiela poddata pakkjata bħal dejjem, dettalji wkoll permezz ta' ToniSant.com. U allura ma jistax jonqos illi kif nagħmlu anke minn ġimgħa l ġimgħa meta jkun hemm xi ħoss anke minn il-kapitlu 13 u għal inkomplu bil-ġdid tal-grupp kapitlu 13. Din id-darba ċaqlaq. ċaqlaq dak il-ġisem l-mola un dat iċkas xejdu n-nies issa ħuddu niminaw nax nitlef muħiba dan il-bit u kull ma kien jonqos iżegleg li l-egna rari dal-ħoż diħelġu moħħok bil-mod issa jisfen dan il-lejl u ismu biskopli għadat un trop il-hip-hop hey għadat un trop il-hip-hop Għadda żmien u provajt jim il-Michael arħajt innotajt il-ġbajt għalix dan il-hip-hop jibqa jikkomponi li l-nifsu provajt nitlu imma reġa għamul kontrat jinġedditu għalix aħna dawk it-tfal li wet u dak l-intqal kemm iż-żar kemm il-kbar ta' triq u ta' dar ma tagħmilx differenza minn fejn ġej ħabib għax kull ma trid u li tisfem ma' d-diska lejk 2018 kapitlu 13 raġaw ġew ma tarax żum in-nofs ma tismax għalix hekk m'intix minn tagħna mela tagħmel kontra tagħna kull ma rrid fiex kun ieħor ħan nitgerbe blindana hey ħara naqra x'inhu ġej mill-bot issa li sibt l-iskop ta' ġismek sir devot għal kull pass terremot issa tifhimni jgħod li investejt fejk u investit futur fis-sot issa ċaqla tlaqna ċaqla dak il-ġisem l-mola un dat iċkas xejdu n-nies issa ħuddu niminaw nax qed nitlef muħiba dan il-bit u kull ma kien jonqos iżegleg li l-egna rari dal-ħoż diħelġu moħħok bil-mod issa jisfen dan il-lejl u ismu biskopli għadat un trop il-hip-hop hey għadat un trop il-hip-hop Issa femni għal-ġiex jek indix jew maħniex tiddejjax tistaħbiex għalix pass wara pass tħalli l-kulħadd iċċassat jgħidu xejdu tagħtix każ min jgħid fuqek imdannat titla' l-fuq tinżel qatt verità ta' flifat ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd ta' xnaf issa xalluk lemejn xalluk lemejn xalluk lemejn tagħtix każ u xbejn ħallihom kompli
nisfen dan il-lejla x'fil-għodu ħadd ma raħsab li l-babba qatt ma xtaq imma dak li qatt ma sab din l-opportunità illi lejla tkun l-ewwel darba li jabbi maraħ ma titlax għaxik titlaq fatila l-gost kun għaf li kollox jieħu l-ħin speċjalment il-frott issa li fimtni domok bisintli m'għandekx għalfejn tkompli tgħidli xejn tagħmla il-xejn ċaqla dak il-ġisem namulaw dak il-xkaz xejdu nis issa ħudu niminaw nax qed nitlef moħħi ma dan il-bejt u kull ma kien jaqbas isegħlek li l-għarri dal-ħoż diħġu moħħok bil-mod issa isfendan il-lejl u isnu biskopli għadat un top il-hip-hop għadat un top il-hip-hop ċala dak il-ġisem namulaw dak il-xkaz xejdu nis issa ħudu niminaw nax qed nitlef moħħi ma dan il-bejt u kull ma kien jaqbas isegħlek li l-għarri dal-ħoż diħġu moħħok bil-mod issa isfendan il-lejl u isnu biskopli għadat un top il-hip-hop għadat un top il-hip-hop ċala jemmek mela b'nant il-kapitlu 13. Semmejtilkom il-website ToniSant.com hija wkoll minn fejn tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi u mod partikolari biex tiġbdu l-attenzjoni għal xi ħaġa oħra li nkun nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Nirċievi minn għandkom regolarment u napprezza tassew is-suġġerimenti tagħkom u anke kultant meta sempliċement tikkuntattjawni biex tajdu li biss. Hola, jew hello. Il-modi l-oħra kif tikkuntattjawni apparti ToniSant.com huma naturalment il-Facebook, il-Twitter, l-Instagram, il-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ ukoll verżjoni video kull waħda taħħa, ma insomma, il-modi preferiti għaj huwa permezz ta' ToniSant.com. Ora ġdida minant Lucy's Last, din jisimha Notion. Got a notion, deep as the sea. I've got a notion, baby, means nothing to me. And yet my head keeps spinning round. And yet my head keeps spinning round. 6 of one, half dozen of another. You don't mean a thing to me. Got you crawling on the ground, begging mercy. 6 of one, half dozen of another. You don't mean a thing to me. Got you crawling on the ground, begging mercy. One of these days, bound to happen soon. One of these days, baby, some lazy afternoon. I'll pack lightly, not to be weighed down. I'll travel swiftly, baby, tonight I'm leaving town. And yeah, my head keeps spinning round. And yeah, my head keeps spinning round. 6 of one, half dozen of another. You don't mean a thing to me. Got you crawling on
Lucy's Last Meg u Notion. U żewġ siltiet li ġejjin ikolli ngħid illi forsi jorbtu aktar ma' xulxin mill-komplement ta' din il-poddata jemina żewġ kantanti relattivament żgħar u anke relattivament ġodda fix-xena lokali. L-ewwel waħda li se nisimgħu minn għandha hija Amy Jade Mitzi. Is-silta tagħha jisimha Not Today. They say you gotta speak your mind, but I don't wanna know, not this time. Asking why I'm always on the back line. It's 'cause I wanna run away and hide this time. Remember when you were 14, you never knew what it seems. All these feelings, what's the meaning? They treat you like a full grown, but what they really don't know, I'm still learning, I'm still yearning. But all that I can do is try my best to conquer all of life's tests. And all that I can say is the truth that's in my heart. I'm a diamond in the rough, just learning to be tough. Sometimes I need some help when the waves get too big. I promise I'll find the words to say, just not today. Standing in the school ground, I feel lost, I feel lost, I feel lost, and I'm in the crowd. I'm just trying to figure it out, but I'm still young, I'm so young, I'm so young, hope I'll make it out. But all that I can do is try my best to conquer all of life's tests. And all that I can say is the truth that's in my heart. I'm a diamond in the rough, just learning to be tough. Sometimes I need some help when the waves get too big. I promise I'll find the words to say, just not today. No, not today. But I promise one day. Not Today dik kienet mela ta' Amy Jade Mitzi. U għattilkom li san orbot dawn iż-żewġ kanzunetti anka din li mississa. Il-kantanta li san nisimgħu minn għandha din id-darba hija Monica Side. Mhijiex kantanta kompletament ġdida, għal-fatt li dawk li segwu anka ix-xena tal-festivals ta' kanzunetti, speċjalment kanzunetti bil-Malti jafu li Monica mhijiex kompletament wiċċ jew vuċi ġdida. Is-silta tagħha fil-fatt hija maħuda mill-edizzjoni ta' din is-sena tal-2018 ta' l-Anja tal-Poplu. U minant Monica Side sa nisimgħu Anamika. Tal-istess razza u kulur aħna maħniex familja għaqat u l-għajnik b'qalbna dassix imlejt ħajti kull kulur
jiġri x'jiġri jew x'jgħidu ħankun hawn għalik x'hemmx taħlaq jew x'ibsa jien niftaħ qalbi. Mika fl-aħħar insana kemm tob nistenni ħajjitna biddiet kważi nofs Marzu kien meta f'qalbna twelli. Id-dar faret bil-bniet meta lilna għamil ġenituri tsigjiet sonna nit. Ħajjitna biddiet kważi nofs Marzu kien meta f'qalbna twelli. Id-dar faret bil-bniet meta lilna għamil ġenituri tsigjiet sonna nit. Għana mika mek minant Monika Sajd li wkoll kienet fost il-rebbiħa tal-Lanja tal-Poplu għal din is-sena jidher li għall-aħjar interpretazzjoni. U qabel naddu għall-aħħar silta li għandi mħejjalikom l-lum tajb ukoll nfakkarkom fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Media Memory Project minant il-Malta Media Memory Preservation. Dan nfakkarkom fih kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' poddati u fil-fatt huwa l-qofol ta' kollox li nagħmlu huwa għalfejn issir il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant illum differenti minn meta bdejnija fl-2005 meta kważi ħadd ma kien idoq u ftit li xejn kellna l-opportunità nisimgħu mużika minn Malta. Illum hemm diversi opportunitajiet. Imma m3p.com.mt huwa fejn inżommu l-memorja ta' dak li huwa għaddej biex fil-futur nibqa' forsi niftakru xi ħaġa minn dak li nkunu esperjenzajna. Assidjulant normalment insibuh huwa Neil Hales u irregalana b'ftit materjal nar l-indipendenza ftit tal-ġimgħat ilu. Din id-darba allura mela mingħand Neil Hales nisimgħu live house music on a public holiday.
U l-mużika house ta' Neil Hales la sidjulant għana ġena f'tbim tal-poddata tal-lum ukoll f'sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Jiena ma fadalli xejn li fil-infakkarkom l-dettali u l-kuntat bħal dejjem huma permezz ta' ToniSant.com u sem nerġgħu niltaqgħu darb'oħra. Jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.